But kwaba kuhleke lengadi besigcwele lonke lelibala sekugcwaliseke live ukuthi sine sinekufafata kwengadi yaJesu. Ingakho ke mlaleli ngithi uboyifafata emotweni lohamba ngayo. Ingakho nje sidabe sithandaza ukuthi tingodi tiyancipha khathapho sukhuyanda tiyancipha tingodi nakulo Christmas lo. Konje ukuthi ufafata ingadi yaJesu nasembhedzeni lolela kuwe nasekudleni ngiko ke lokula studio ngisinami ngiyayifafata ingadi yaJesu wherever la ukhona khona kunalelo gazi. Unalelo kasi elisima Ngithi lelo kasi elakhithekela mina Baba ngiyabonga ngalelo kasi Haleluya haleluya siyabonga Waphakama masu yalikhitheka Waphakama masulu athi siyabonga ngoba kwakusangana umuntu nezulu ngalelo Igazi lentethelelo Ngiyakuva mlalela phakathi kwami ukuthi uyadibamba letintfo leti akunenzaba ukuthi sogule kangakanani siyambonga uNkulunkulu ukuthi iVOC iyavakala sesibhedlela lapho nigulela khona leyo ngadi yaJesu uyafika ingakho nje inkosi ngitshelile futhi ngiyakuva namanje ukuthi sitawufika isikhathi sephone in lapho utawushaya khona ngiyathi lokuthi sitawudiva letimanga buka ke sangathandazi but engathi iqalile iyageleta uthi Jesu kuJohn chapter number 6 uma umuntu anganathi ingadi yami adle inyama yami ude kuphila nyalo nje loku ungilalele emlaleli sinatha ingadi yaJesu sidla inyama yaJesu siyamemedela tingalo ntonke etinzabeni nasemagcumeni sithi ngegama lika Jesu ingadi yaJesu isipha lokungcono kunengadi yaAbel siyakubonga uNkulunkulu sikubonga ngengadi yaJesu usabeka ngetibo yesabeka ngengadi mu Ngekhasi ngoba konke kuthethelelwa egazi Baba siyalibonga hello gazi elahlanganisa mina nezulu Baba siyalibonga sithi baye Sithi phakama wena wakhululu Jesu wesa wangenelele ndabeni angithukile angilahlekile kunjalo mlaleli Nkosi yami sasidukile sonke silahlekile but yafika ingadi yaJesu ingakho ngitsite yemcolisi mfoka mbethe usendali nje ebusuku kunalelo gazi awu ngiyanibona basalwane njoba ngishito ukuthi sekuthi ke mina ngabe sengiyafundiseka ukuthi njoba nawuta ngicela nje ukuthi awu yemfundisi ngicela sinawufika emsakathweni ubongivusela nami ngiyabona ukuthi balalele bafana abadala khona lapha eTule eCanada ngiyanibona bafana abadala siyambonga uNkulunkulu ngaSwaziland the pulpit not of Africa but the pulpit of the world ngiyanibona eRussia ukuthi nilalele lo lesengithumele kona sengikufundzile bafana abadala inkosi yasezulwini ayenze njalo ayifike ingadi yaJesu nakhona lapha eTulu Swaziland uyayithumela kunalegazi lelinemandla lelisimanga simemetela umthombo lokugeza abantu ethonweni sibe sicabanga lenzaba ukuthi uma Swaziland asukuma asivusela abantu uNkulunkulu labanemlayeto wesikhathi batathi bantu bayeva emaveni bathi hey kunento lokhulunye eSwatini man iyasimangalisa siyayiva iqinile ngoba lento lena sayibamba sayiva ukuthi asikuthathi njengengqondo ukuthi kwathiwa Swaziland ipulpit yemhlaba ya lento ufuna ukuthi uyisebentele lena ukuthi Swaziland is the pulpit
bathi nebafundisi lesibatiko labadumile ngidawusho kanjalo bathi nabaqala beva emaswati akhuluma bathi noma iBhayibheli besilathi thina but siyakuqala lokho ingakho nje mlaleli njoba nami ngasho ngiyakhumbula nasiya lapha ecorrectional ngikhuluma ngithawu siyababonga bonke bebakhona edineni basupporta le VOC ngoba sekusukunyiswa ukuthi sale kuba nestage lesitawusakada lapha ngesingisi manje nami ngawubuya ngisihlafune lapha ngithi krik 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 shumayele bangive le emaveni nyalo saviwa nje ngemaswati kithi lalalele Nkosi yami angibuye ke ngadini ya Jesu ukuthi mlaleli sitayifafata nje nase sithandaza lungela ukuthi sithandaze indoda esimanga because of the blood awuve nje konke lokuphilayo ukucolela ngengadi lelo kazi lentethelelo siyalibonga lelo kazi oba msawe na Jesu amseubuya shamana ufela Stathi singahamba mlaleli bese kuba mnyama emhlabeni kungaba mnyama emhlabeni libandla lisekho nyalo nje kusakhanya ngoba the church is still around amlalela sithandaze Nkosi yami ngoba ngiyabuka nami isikhathi sami singaba kanjalo kani sitoxoxa into letiningi lapha siphinze sithandaze ngicela sithandaze baba ongcwele siyakubonga nakulesikhathi egameni lika Jesu Kristu lophilako uNkulunkulu lodala emazulu nemhlaba uNkulunkulu lovuse Jesu ekufeni siyakholwa Nkosi ukuthi live lakho lithi Jesu watalwa intombi Maria watalwa ngaphasi kwemthetho wakhula kwafika isikhathi sakhe sokuthi abonakale kaIsrayeli washumayela indzaba tembuso live lakho lithi waphilisa labagulako wavusa labafile washumayela indzaba letimnanzi tembuso welizulu siyakholwa Nkosi ukuthi kwafika isikhathi la aba rejected khona wakhafulela washaywa wabethelwa esiphambanweni siyakholwa Nkosi ukuthi wafa asathide it is finished kuphelele lesikubonako Nkosi kugcwaliseka ukuthi umsebenzi lo waphelela waseCalvary uyasebenza phakathi kwethu siyavikeleka ngoba Jesu wamemetela Nkosi kwathi kuphelele siyakholwa Nkosi ukuthi Jesu wangcwatshwa lisilive lakho Joseph wase-Arimathea waya kuPilate lisilive lakho he begged for the body of Jesus Christ lize lisilive lakho Pilate wamangala ukuthi ngabe sowufile masinyane siyakubonga Nkosi lokuthi kwakuvele kuprofetiwe siyakholwa futhi Nkosi ukuthi ngelanga lesithathu wamvusa Jesu kulabafile
akekho ethuneni, he is resurrected. Live lakho lithi uhlezi ngesekunene sakho uNkulunkulu, and he is interceding for the church. Nami ngilamsakatweni, I bless you, O God, ukuthi Jesus is interceding for me. Nimlalele ekhaya as alalele, Jesus is interceding for him or her. Ngiyakudumisa uNkulunkulu, siyakholwa ukuthi wena usebuthathwini bakho, awuzange sovotele kulesihlalo sakho sebukhosi, but Nkosi, you are the king. Siyakudumisa namhla ebusuku nakulesikhathi, siyasonzela phambi kwakho egameni leyise nasegameni lendodana nasegameni lamoyengcwele umhlengi wethu. Leli silivu lakho na uhamba Jesu wathi ngeke nginishiye nilambatha, ngeke nginishiye ninodwa, but ngawuthumela umoya longcwele lo tawufika egameni lami, afike anikhumbude konke lenginifundzisile kona. Siyakubonga Nkosi ngamoya wakho longcwele lophila phakathi kwethu, lothatha lokujulile kwakho uNkulunkulu akwembule phakathi kwethu. Siyakudumisa namhla Nkosi ebusuku nakulendzawo, yingadi yakho Nkosi lenemandla, lelisilivu lakho ikhuluma lokungqono kunengadi yeAbela. Siyathandaza Nkosi namhla nakulobusuku sokutawudzabuka bukusa, nakulobusuku siyathandaza Nkosi ukuthi ingadi yaJesu lahlabele umhlabeni wathi angeke yaphele amandla. It reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley. Siyathandaza uNkulunkulu, phinza usimangalise ngayo, vusa khona kwethu, vusa tindvo lesetilahlekile phakathi kwethu ngegama lika Jesu. Siyathandaza, sende lengadi yakho Jesu, sikubambe lokungqono ngayo ngegama lika Jesu. Siyathandaza uNkulunkulu, philisa umuntu wethu wangekhathi, mphakamise Nkosi, sisuke enzaweni la Sathane bese sibeke khona ngegama lika Jesu. Siyathandaza Nkosi, sendela ummangaliso ngoba lisilivu lakho lokungendeki kithi, kuwe Nkosi kuyendeka, lokungendeki kubantu kuwe kuyendeka. Siyathandaza nakulobusuku Nkosi, tsinza la singeke thine sakhona kutsinza khona, noma sithi inceke utakho siyathandaza kukhona la singakhona ikutsinza khona, but wena Nkosi all things are possible with you. Siyathandaza Nkosi, leyo ngadi leyachitheka emncamlezweni, sesilivile livu lakho ukuthi ikhuluma lokungqono kunengadi yeAbela. Ngiyathandaza Nkosi, vusa tindvo takomoya phakathi kwethu bese uyendlula uNkulunkulu nasenyameni yethu, uyasiphilisa noma ngabe kunetifo letibhacile letingadiwa bodokotela. Siyathandaza, siphilise phakathi kwethu ngegama lika Jesu Kristu longumhlengi wethu lobusako nalobuyako masinyane. Ngiyathandaza kuphila lokuqhamuka engadini yakho, philisa emaswati ethu, philisa iAfrika, philisa umhlaba wonke ngegama lika Jesu. Uthevini lakho nemivimba yakho thine saphiliswa, alisho livu lakho ukuthi sisatophiliswa. Siyakubonga Nkosi ukuthi uyakwenda lokhu ngoba ushito wathi nasikucela egameni lika Jesu, sikucela ngokukholwa wena utawusendela. Ngiyathandaza uNkulunkulu, buyisela tindvo letilahlekile, kungaba imali letilahlekile, kungaba Nkosi imisebenzi lelahlekile. Labanye beva buhlungu ukuthi balahlekelwe ngumsebenzi ngenxa yekuloya nangemona. Siyathandaza Nkosi, buyisela tindvo letilahlekile. Labanye balahlekelwe ngemakhaya. You are the God of restoration. Nakulobusuku uNkulunkulu siyathandaza ukuthi ingadi yaJesu iphinze Nkosi ikhulume lokungqono. Ngiyathandaza lokuthula kulawo makhaya ngegama lika Jesu. Sisaqhubeka Nkosi sikhuluma livu lakho, siyayimukela ingadi yakho Jesu, isimangalisa, isiphilisa. Ngiyathandaza uNkulunkulu, yende lengadi yakho Jesu iphinze ikhulume lokungqono. Sisafunza livu lakho ngoba lisilivu lakho ubavusela abanye ukuthi babe bothishela, labanye bavangeli, labanye bapostoli, labanye baprofeti, konke lokhu kwendile ukuthi libandla lakho lakhikwe. Siyathandaza Nkosi, sasifundzisa, sithandaza ukuthi ngale ngadi ya Jesu yenda Nkosi sithole tifundziso letingqono namhla kulobusuku ngegama lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu lokuthi wena udaba uNkulunkulu usilekelele. Siyakwemukela kulesikhathi Nkosi, vele lemukele lithumo ngoba wena suyasibusisa. Siyakucela Nkosi konke lokhu ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu lophilako. Liyendlula lelivu lakho lithi wena unemandla ekwenda ngetulu kwekucela kwethu. Ngiyakucela ke Nkosi, qhubeka ulifakazele livu lakho, qhubeka Nkosi wende lokungetulu kwanaku lesengikucelile mina nemlalele ekhaya la athandaza khona. Thine naye Nkosi sendele lokungetulu kwekucela kwethu ngoba kusho livu lakho. Bayethe Jesu ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Waphakama amazulu athi
Ngiyawathanza lamagama ukuthi mhlamzana Jesu abuya umhlaba ngeke ube nemandla kulabo labahlangane nengadi. Ngiyathandaza mlaleli ukuthi njoba sesithandazile futhi akusho lokuthi sesicedzile satochubeka sithandaze. Ngiyathandaza ukuthi ngathi uNkulunkulu angachubeka kwendela umusa uwabone lamandla engadi ya Jesu. Baba siyalibonga hello kasi Ngiyakhumbula emalangeni angemuva mlaleli nasithinza Nkosi yami siphila ngalelo nqeba lika Jesu. wakazulwa ngenxa yami liwa lapha kade kuzendizifihle kuwe kuzendizifihle kuwe nxeba lika Yesu nxeba lika Yesu nxeba nxeba lika Yesu inyembezi zeminyaka azikefe zento kuwenkosi osusayo kuwenkosi osusayo sonke sono somntu sonke sono somntu sonke isonke sono somntu andinanto esadlelo ndize kanye Nkosi sentondele ekrusini sentondele ekrusini ekubethelweni nxeba lika Yesu Ye Jesu sithini ngawe nje Nkosi yami mina lesikhathi nasesicolosha singadi ukuthi sitshelwe ngibani ukuthi sigijime Nkosi yami bese babhlungwana nansi ngiyabuka isikhathi sami singitshela sengi 21 minutes after 11 asouve nje noka siqhubeke ngengadi ya Jesu umlaleli wahazula ngenxa yethu yiwa lapha kade kuze sithi fihle kuwe ngalinye ilanga sithathe sibuye sicoce lenzaba mlaleli ukuthi ngalenzaba nje ukuthi Jesu Kristu walinyatwa kuze sithi fihle kuleli nceba mbamba kwente kanjani nje
ngoba noma Jesu bekangeta ungive kahle emlaleli noma Jesu bekangeta literal ngibekisi njengoba ngisakatha la kamanzini edolobheni kuthi noma ngabe Jesu bekangeta basiyathi vele usezulwini unemanceba akhe noma ngabe Jesu bekangeta bongeke wena ukhanzakala ukuthi uhamba lapha ebhunumolo uthi ungenela incebeni la Jesu wabonga mthunuka so kunalendlela ukuthi lokungathi bantu lenvi nemandla kungena encebeni la Jesu but ingakachazwa kahle ndokhanza ukugcina ngalokubhala njengoba konke lokuphethe emlaleli lokuthi dinvo lesitabe sicoca kulobusuku ukuthi tiyatiwa but singakachazeleki kahle ndokhanza ukuthi kugcinwe ngokuthi kuhlatshelwe nje oh Nkosi yami Nkosi yami but ke uNkulunkulu lomuhle lowethembekile utate mbula letinto ngiyathi nje ukuthi thina basewiseni nasesihlabelo ukuthi wahazulwa ngenxa yami dwala laphakade manje ngithi fihle kuwe singakaqali sashati balotethu into sayenda lena ngeke kwendeke kahle tawugcina kuba ingoma nje kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba sesikhona emsakadweni titawuchazwa letinto noma ngasiko namuhla ingadi ya Jesu inemandla nelinceba la Jesu siyabhaqa ngalo Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ekubethelweni uyasabeka uNkulunkulu siphila ngalo inceba Jesu ngabe singathini ngawe thatha licobo lethu ebusuku ngoba wena mayomuhle siyambonga uNkulunkulu mlaleli ngelinceba la Jesu Kristu ngoba ngilo leli sikhululako njalo nje siyakhululwa ngilo elinceba la Jesu lona linemandla nase sitho kanjalo asimbonge uNkulunkulu uyakhumbula kulomnyaka nasithintsana ingoma naye uyinkosi lephakeme mbongeni uphakeme ngale ngadi yakhe Umfundzisi Ephakeme Jesu geni Umfundzisi Ephakeme See
Inkosi Jesu phakeme uphakeme imihla yonke uthi phakamele nje uNkulunkulu wethu ingakho nangabe mlaleli uNkulunkulu aphakeme bese usebenzisa ingadi yaJesu kutabe sekuyatendakalela nje lokuthi uthi khanze na uphakeme nje ingakho lobusuku banamhla ngesabe mlaleli ukuthi uNkulunkulu wasezulwini utawuvele ende umusa sithathe sicetha utabe uNkulunkulu akuphakamisele kwele mimoya Umfundzisi siyakubonga Jesu ephakeme Jesu ngeni uyinkosi ephakeme nga exactly 28 minutes after 11 emsakatweni eliphimbo lelibandla uHlethina Seneliso Mnisi sibongo sakhe uyinkosi Jesu Thembisa mlaleli uthi lokhu kutawendeka empilweni yakho kusaqhubeka lobusuku lobu nje obuhleti nje ngiyanibona bazalwane ngiyanibona lokuthi nawe ukhona siyamthanza Jesu ngoba uhlala njalo athembekile Nkosi yami uyinkosi lephakeme siyambonga asengisinze la awuve nje uyakuthanza Jesu mlaleli
Jesu. ngiyathokoza mina Sifihliwe mlaleli ungesabi sifihliwe naku 2017 akunenzaba athi kuveleni siveni but sifihliwe bengeke ngibe la msakatweni mlaleli kube uNkulunkulu akasifihli Nkosi yami Nkosi yami mlaleli lana sikhathi nasi Nkosi yami nase siphokucolosha nje sesiphokucolosha Nkosi yami